Itu ingi piwan dak eka seng Iba iwan hani umdai nak kanu kaseng iwan dak gaji soke amsi idai gi driver taksi baju imsi ban kamai taksi namot Frans Moyong ban kamai running umdai na kita taksi gi badan association idai gi driver running gi belaju kamai arpo slam shaneng tum gi driver taksi gi kamai running man kasni namot Frans Moyong iwan hani ban pa kajing solem kajing soke man kersan ya iba den ya le stop ban yakun ya kan negara resolution polisi penyo ya hok namar ngiru ngidon kikun kiti bakalawai ju kikun kiti ngikwa begini iba kalong ko pernai de hani kapor kumban ini kore si ba arden ngakwa ban ong takawai ketin go ahead ba arden never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, a day after tomorrow will be sunshine. De sakawai ru ngakwa ban ong ba kanig resolution policy kamdai banlong no siliang seno seno kadai banlong baik thik banya biang lang uluk ulak uduk ujuki namun tajungi ikun jungi gi paduk sat berjenjar ikun driver taksi ikun genong sa jenjong ikun jugi nong song yau song hat bang ini yo leng kabha ban yo kam jam omdai bapin ngakepat ka sarkar omdai ba sarkar kanle ya kanu kanu kalati kabakan le kubalong thik ba pelaj na jail penbut do puli na din nomor balai ngak aku ta nomor bunsin hikni Islam bulalai kipar bulalai ki pelaj ki advertisement ya ki ki post ki like apa department of fair tare onda apply kam ikun jungi hiduk kisuk hiduk kijenjar bersih la sul sebai tanda kapor sebai tanda kapisa onda poi hai kendong ibarit katakan last moment keberlong kata personal interview ngisa kenjat dikalong thik apply post bilang mau apply na jail onda poi hak kendong kelas personal interview kalau thik ko pembut do puli na dia dingidu jingkermen nong di tangkawai I would like to request to our humble